Jedno arheološko istraživanje u posljednje vreme izaziva ogromno interesovanje. Ono pokazuje da je prostor Balkana, takozvana vinčanska kultura, bio mesto gde je nastala evropska industrija pre 7000 godina. U to vreme glavni industrijski proizvod bio je bakar. Šta je potrebno da se ovo arheološko istraživanje zaokruži i kakve će koristi Srbije imati ako se zaista dokaže da je na ovom prostoru nekada bio centar sveta, objasnit će nam Dragan Igić. Prva industrijska revolucija odigrala se na Balkanu pre oko 7000 godina, a ne na Bliskom istoku kako se do sada verovalo. Sudeći prema najnovijim istraživanjima, metal je topljen na prostoru gde mi danas živimo, u doba vinčanske kulture. Dokazali smo da ruda koja je topljena na lokalitetu potiče iz istočne Srbije, znači iz lokalnih depozita, što ukazuje na lokalno otkriće. Drugo, pokazali smo se zaista radi o topljenu bakra. Zaista se radi o temperaturama koje pre toga nisu bile postignute. Temperaturama iznad 1100 stepeni, da podsjetim, za keramiku je bilo potrebno nekih 800 ili 900. Ovo otkriće obara ranije teorije, ali nije u pitanju senzacionalizam kojim su pojedini arheolozi skloni zarad slave. Tim pre što su se za ovu tezu zainteresovali vrlo ugledni nemački i britanski stručnjaci koji su se uključili u istraživanje. Novi nalazi odavde sa Belvoda i Pločnika potvrđuju da su ovi ljudi ovde znali kako da obrađuju metal, nezavisno od drugih, da im nije bio potreban niko da ih podučava kako to da rade. I to su znali ranije nego oni na Bliskom istoku. U ovom selu znali su da tope metal pre 7000 godina. Oni su započeli industrijsku revoluciju. Oni su izmislili novo, mnogo bolje oruđe, ali isto tako ovo istraživanje nam pomaže da shvatimo i da uspostavimo vezu između različitih grupa ljudi. Ta veza je ovo na izgled neugledno zrno nazvano zgura, u stvari metalna šljaka kojom obiluje područje oko Mlave. Tek su optičke, elektronske, izotopske i druge opsežne analize koje je Miljana Radivojević obavila u Londonu, a za koje nije bilo uslova u Srbiji, omogućile da se rekonstruiše ceo proces i razjasni kako je došlo do spajanja kamenog i bakarnog doba. Radi se opet o jednom tehnološkoj revoluciji, a onda smo pokazali da je ta zgura, zapravo, odnosno metal koji je odatle ekstrahovan, korišćen za pravljene alatke, kao što je recimo ova, koje mi nalazimo u velikim količinama krajem 6. milenijuma i početkom 5. pre nove ere. Arheolog Duško Šljivar je u timu koji već 15 godina istražuje lokalitete na području između Požarevca, Petrovca na Mlavi i Prokuplja, ali ovo je prvo otkriće kapitalnog značaja na kome rade. Sticaj srećnih okolnosti doneo je saradnju sa institutom u Londonu, gde su verovanja srpskih arheologa laboratorijski potvrđena. Za sada smo zaokružili sliku, recimo, takav kapital ne mogu da setim primjera u Evropi, jer imamo rudnike, imamo naselja gde se sve to odvija, tako da tek buduće istraživanje, ja mislim da će doneti na svetlo ili još mnogo lepih nalaza. Ono za čim se sada traga je peć za topljenje bakra. To bi bila kruna ovog istraživanja. Za sada je važno što je locirana najstarija industrijska topionica u Belovodama, 100 kilometara jugoistočno od Beograda. To je praktično srce metalurgije vinčanske kulture, koja se prostirala od Skoplja do Budimpešte i od reke Bosne do Sofije. Mnogo širi prostor nego što obično mislimo kada govorimo o Vinči. Ispod ovih slojeva pre više od 7000 godina postojao je pravi grad, koji je za ondašnje standarde bio metropola. Pretpostavlja se da svoj razvoj duguje upravo tome što je vinčanska kultura poznavala tehniku obrade bakra. Svakako da će ovdje biti tragova, pošto mi od najdubljih slojeva do najviših slojeva skupljamo uzorke malahita. Koleginica Radivojević je analizirala nekoliko njih u laboratoriji u Londonu i preliminarni rezultati su povoljni. Tako da vidjet ćemo, ono što nama treba je zapravo jedan dalji sistematičan rad na ovome i pošto se nalazimo ovde u jednom trenutku koji nije tako veseo za samo nalazište. A veselje kvare Dunavi i klizište koji sa dve strane ugrožavaju nalazište. Sad je neophodno završiti najpre tu škarpu, učvrstiti obrušavanje ovog višeg dela profila, a na ovoj drugoj strani nalazišta je potrebno prvo
počistiti ovo rastinje koje se obrušilo, a zatim utvrditi najkritičnije tačke. Arheolozi se uglavnom bave prošlošću, ali ovde moraju da rade brzo zbog neizvesne budućnosti nalazišta. Ovde je vreme zaista novac, jer bi sa većim sredstvima uspeli da saznaju više i spasu nešto od nalazišta pre nego ga priroda odnese. Jedan od načina da se do donacija dođe je promovisanje vinčanske kulture u svetu. Ovo su trenutno najranije dokumentovani nalazi na svetu o preradi metala. To menja evropsku preistoriju. Mi možemo da kažemo da je evropsko društvo ili kultura u tom nekom tehnološkom smislu začeta na Balkanu, odnosno da Balkan jeste deo Evrope i njen začetnik u tom pogledu. I naravno u udžbenicima će sada vinčanska kultura dobiti jedno drugo svetlo i jednu drugu perspektivu koju se nadam će Srbija iskoristiti. Recimo da se pozove na milenijumsku tradiciju prerade bakra u pokušajima da proda rudarski basen Bor, koji bi u nekim boljim okolnostima bio idealan sponzor ovih istraživanja. Za sada možemo samo da se nadamo da Balkan i Srbija ponovo mogu da postanu industrijski centar Evrope, ali najpre je neophodno spasiti dokaze koji potvrđuju da su to već jednom bili.